Holokin Hamaraon ya. Baik ya. Horon nama untuk perpadanan. Holong nasa satu horon ya. Ternyata ya. Bukan Holokin Hamaraon ya. Sarah guys. Alay hodo nama ngose kito hodo nama nguduk hatai ngabe saut hodu bani bani auti budi dokoko tua na boy tarjua ho hatani inang mi dan ale honoku itu ho holokina sotar tu hori huta otopeito dahasia manga so jadi apa ku hasia berbogasan mi budi honokku namai nau tadalani tanomokku namai di bagas rohani hola sana hasia namanigai pikiraki sohaulah beito holokina soboy tartu hori holong nasa situ horon ya karena cipta beito soy salah satu personil dari Star Boys sangat luar biasa sangat fenomenal ya buat lain budi dokoko tua jangan boy terjua ho hatani inang mi jangan le honoku itu ho holokina sota tu hori uta otopeito so jadi apa ku hasia berbogasan mi budi honokku namai nau tadalani tanomokku namai di bagas rohani hola sana hasia namanigai pikiraki sohaulah beito holokina soboy tartu hori hola sana hasia namanigai pikiraki sohaulah beito holokina soboy tartu hori holokina soboy tartu hori. Itu Pak Josi. Ya naikkan penontonnya guys ya.